nasisizweni sonke. Ngizothatha le thuba ngiqala ngokubonga umuzi wayithi uKhumalo owangithemba ngomsebenzi omkhulu kangaka. Ngibonga amakhosi akithi noma ngithi izinduna zomdabu zakithi komthwakazi ukwamukela lokuhlonipha isinqumo esathatha ngoba kwethu aboKhumalo. Mdamba siyabonga kakhulu umuntu omdala. Siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi nisebenze kakhulu ude sifikelele usuku oluhle. Yini bantu bakhulu. Ngokukhethekile ngithanda ukubonga namahlabezulu. Mthwakazi omuhle. Ngokumamukela ngezandla ezimhlophe lokufukamela kwini. Ngiyabonga kakhulu bahlabezulu. Nanxa ke ayokulindela ukuthi umsebenzi engawunikeza wona ngabadala awuzukuba lula njalo awuzuba mncane futhi kodwa angilindele ukuthi ngizohlangabezana lobunzima obukhulu kodwa uqobo lwayo ngilibonile ukuthi hayi abantu bayakhona ukwenza ukubuya basizane nenkosi yabo. Lokho ngibhekile futhi ngiyabonga. Kepha ngenxa yenu zingane sobaba omkhulu 7 years up the hills and mountains, I'm still soldiering on and going much stronger. Futhi I'm going much stronger ngezenzo zenu sizo sobaba omkhulu. Ngikhombisile ukuthi into elifunayo futhi elifunayo liyayazi ngiyini njalo ngizoyimela. Iminyaka esikhombise ngaphambili edlule kuningi engikufundileyo kimi. Lingenze ngakuzwisisa ukuthi ukhokho walesi sizwe inkosi uMzilikazi kaMashobane owadlula inkosi yakithi seyakhothama ebuzimeni obungakanani ukuze kwakhiwe isizwe. Ucaceca ngoba nami sengihamba namanyathelo futhi kuyangikhombisa ukuthi hayi akululanga kodwa mina ngosizo lwenu nikwenza kube lula mihla ngemihla. Lokho kungenzeke ngabuyela imizwa yenhlungu inkosi loBhongola yadlula kuzo umhlazana efulathele ishiya isizwe sayo emuva. Singayini phandle wakho? Lokho ngezwa izinhlungu obaba omkhulu bami abazizwa ngesikhathi besuswa ngenkani kwaba ngenhloso yokuqeda ngobukhosi balesizwe. Lokho kuncacele ukuthi ubukhosi besizwe samahlabezulu bungumabona abulawe inyoka ehlaza. Lokho inhlungu engibuzwe usuku okweminyaka eyisikhombisa edlule. Ngibone usizi lokumntandane okubhalwe ebusweni balesizwe sethu. Ukuphokophela kwenu phambili bantu bakababa kungiphe ugqozi namandla ukuthi ngimelane nalo msebenzi. Njalo ngifuna ukuthembisa lokuqinisekisa namhlanje ukuthi sengikhona. Usizi nenyembezi zenu kuzokusuleka. Sizokuthwala lo msebenzi ngobukhulu ukuzimisela futhi uzokwenza izizukulwana zethu zenzeni ziziqhenye ngokuthi sithi obuyithi kwelizayo. Ngiyazi phakathi kwethu baningi asebalahlekelwa lithemba bazidela ngoba bekholwa ukuthi sekuphilile ngesizwe sabethwakazi. Kodwa ngitshela ukuthi ngezinye izikhathi inhliziyo inamanga lutho ephelileyo futhi yiko bebhale re-rise. Angazi noma isikhiwa siyavuma kodwa ngibone bebhalwe re-rise kwama-pamphlet. Iqiniso yokuthi siyavuka mthwakazi, siyavuka. Mthwakazi omuhle ngicela lime isibindi. Umthwakazi amadela kufa.
amadela kufa azange ngasibona isibili singaka abantu baqhamuke bizini yabo different countries bahambe izindlela ezihambileyo bafike kulezo ndawo futhi benze they flourish ama CEO kamakhampani amakhulu ngabantu bakini futhi nina indlela eniziphatha ngayo ezizweni kuyancomeka abantu banibhekile banibona ukuthi ningabantu abanobusa at any level ingakukhosi lo ungabiza uVodacom kunomthwakazi ungabiza Old Mutual kunomthakazo obusayo ungabiza Sanlam kunomthwakazi obusayo Anglo American ungakhuluma ngako kunomthwakazi obusayo kusho ukuthi ningabantu ngempela abayazi into abayenzayo futhi abakhonayo ukuzibusa ngoba ninjani ningabantu bediscipline besikhiwa Thokoza omuhle sizwe satisfy lesizwe siphila enkangala sesiyinhlekisa kwezinye ngezinye isikhathi kwezinye izizwe ngicela lazi ukuthi akukho okungapheliyo usizi lwenu lokudlula ingakho ngiyanxusa ukuthi kulezo ngongala ezinkangala elithubela phakathi kwazo lize lingazikhohlwa ukuthi lina nizingane zamaqhawe izingane zezinkanyezi okwashinduna usomabhulano kaDlodlo ingakho ke kulo lonke usize sidlula kulo lize lizihloniphe nina ezabantu njengabantu lingaphelwa izimilo lingaphelwa unembeza futhi ngoba nje bese ngishilo ukuthi sihamba sicasha fuze sihloniphe abantu bendawo nangona singabantu bendawo thina kuqala kodwa kunabantu kufuze sibahloniphe ngezikhathi ngaphezulu ukuthi sihloniphile thina lize lihlukane lezinto eziyibugebengu bantu bakithi lokwenza ukungcola ngenhloso yokuziphilisa ngoba kunamuntu ongathelanga kanzima kodwa ukucaca ukuthi wena uqhamuka kwisizwe esineqiniso futhi nediscipline uzibonakalisa ngezenzo izenzo ke unguwo lo unembeza ubugebengu lempilo indlela mnyama ungenzeka umphilisa umuntu okwesikhatshana kodwa ungaphumelela okwesikhatshana kodwa ekugcineni asazi ukuthi uzophelela kuphi ubuye sokukhalela kwathina kodwa thina asengabantu abanjalo ingakho ngiyakhuza ngithi mina nanxa impilo isixakile okungakanani ningalinge liziphilise ngobugebengu lokungcola ngicela lizihloniphe lizihloniphe izindawo kanye lamazwe lapho likhusele khona lezi simo esiphakathi kwaso sizodlula Thokoza omuhle ngicela libambe libe yimbumba ibambane lakhe inhlelo ezozisiphilisa njalo livuselele izwe lenu mhlazana kwalunga ngoba kusiza lunga ungasekudala lokho ngiyamthembisa ngicela liphatheke ezinhlelweni zezizwe zokwakha amathuba omnotho okuvele seziqalile ngaphansi kobukhosi benu ngithanda ukubonga zonke inhlaka ezisebenza nzima ukwenzani ukuzama ukuvuselela lesi sizwe okubalwa kakhulu kimi ngamabutho omdabu kanye lensizwa ezisencane amaguqa
Usuba izintombi zesizwe kanye lamatshitshi, omama besizwe, osomabhizinisi kanye nabaholi bonke abakunhlaka ezohlukeneyo zomphakathi wakithi. Ngibonge abezemidlalo ohlukeneyo kanye lama-artists abenze lo msebenzi wabamuhle. Ngibonge izithekeli zethu zonke ezigavile ezibe ingxenye yomcimbi wanamhlanje. Ngibonge abezokuphepha ngokusigcina siphephile. Ngibonga abaholi bomphakathi abasiphe imvume yokuthi senze lo msebenzi lapha namhlanje. Ngokuthi ngivalelise kodwa ngike nganikeza isizwe isikhathi sokuthi sibhodle sikhulume ukuthi yini esidingayo ebukhosini baso. Impendulo yona ihambe kanje. Ngizocela ukudobha esikhiweni ngoba kunabanye ngifisa ake bayizwisise le ndaba ngizoyikhuluma bangathi hayi lesithwakazi thinga sizizwe kahle. Ngifisa bayizwe ngendlela engenye namuhla. Eyokuqala is building bridges to end tribalism. Tribalism. Yazi ungahamba ubheka uzibuza uthi i-root cause yenkinga esizithola sikuyo singumthwakazi yini kahle kahle. Abantu bazobhala izincwadi ezinde noma 100, 300, 400 pages. Kanti it's only one word esihluphayo. It's tribalism. Umuntu azibone engcono kunomunye umnyama ngoba yena esibiza into ethize. That is actually what tribalism is actually what it actually is. Lokho futhi siqede ngako. Laba abaphethe ngikhuluma nabo bayazazi bangobani. We need to bring an end to tribalism. The enjoyment of full freedom of our people, freedom as envisaged by the struggle for liberation, including the practice of our full culture and cultural rights and freedoms with empowered traditional leadership of Usobhuku Umzambula, Abalisa, and the chiefs led by a king. By a king. Akuna traditional leadership ekhoyo la ngaphandle kwenkosi, ngaphandle kwesilo. The right to own productive land and the benefits of minerals found in areas where people removed from in their traditional land that our people have always occupied and owned. Ayibona lo anti ekhaya bathi kune party ethi ayibizani ikhomala i-constitution devolution of power. Futhi kune slogan esaqanjwa ngumongameli esithi abantu bathini badle lapho baqhamuka khona ithini ngwena ilizwe lakhiwa ngabanikezi balo. Now, devolution of power in terms of the law and the interpretation might mean something else, but I like to believe that it also includes exactly the last statement. That umuntu lapho waqhamuka khona, lapho aphila khona, lapho asebenza khona, lapho even ama-taxes adonswa khona, mawucace gcakabala ukuthi kunoshintsho oluthize in terms of community development. Kuleyo ndawo baphila bahlala baphefumula khona. We demand the right to cultural management of our wealth as a nation by having full access to our natural resources below, above, on our land as God-given rights to man as a basic human right from the times of Adam and Eve.
The right to access, preserve and celebrate our religious practices, heritage and history cutting across the pre-colonial, colonial, liberation and post-liberation heritage epochs of our history and existence as a nation. We demand the restoration of our people's dignity by firstly recognizing that Gukurahundi was in actual fact a genocide perpetuated against our people that deserves acknowledgement and a sincere apology and a full restoration of the dignity through a survivors and affected-led solution about by it, including but not limited to reburial, performance of cultural rites and rituals, compensation, redress, and commemoration, and the free and willingness to take part in that process in the manner in which we deem right, correct, and spiritually correct by our own people that suffered under the consequences of that genocide. Yimi, the 7 years there, she celebrated today. It's not just a number. Mina ngumuntu ophuphayo othongayo. Ke ngahlala unyaka ningangiboni, almost unyaka ningangiboni. Ngihlala ngithonga, thandabuza uThixo. Thixo, are you sure indlela engisizoyihamba over the next 7? Yiyo le office mina ngihamba. Are you sure? Are you clear? Seyibe sengibuza uThixo ke. Kunento abayibiza i-faith. Kunento abayibiza i-blind faith. Ube yimpumputhe kwinto oyibelievayo. Sengiyimpumputhe ke lamusha. Sengiyimpumputhe ngoba ngiboniswe yini ukuthi i-support yona nginayo. Sengizoba yimpumputhe ngenze ngingaboni. Kodwa ngisazi ukuthi indlela icace cha, indlela zimhlophe. Angazi ke emantungweni ngubana nesibini, khuma nesibini sikhona. Ngoba sengizomobilize, sengizocela amakhumalo ukuthi angikhaphe nge-embassy ngasekudala. Khumalo. Nazi izicelo. Ayimi lokukhuluma la. Bathi inkosi yenkosi ngabantu. Manje ke mina ngusomlomo usomlomo wesizwe. Mbizeni leyo nto nifuna ungibiza nengabanye kodwa mina ngizibiza usomlomo wesizwe. Angithi bathi ayiveli i-constitution. So angeke ngizibize ukuthize. Sengingusomlomo ke. Ngithi ke ngizovula umlomo ngiyomemeza e-embassy ngihambise lokho nibhalele khona la. Ngizocela isizwe singisupporte mase simemeze usuku esizohamba ngalo. Kodwa ke ngizoqala wabayithi ngithi Khumalo. Bulazi mntu kwamdlete isikhaba mntu bandlela lobhungula ngamzileka zamashobana. Mashobana ngazikode. Thani ngapha Khumalo. Ingakuyile mvula lena ngangibonge ukuthi nithathele lithuba bantu bakithi. Ngibonge yini konke. Inkosi niphelekezele iliphephise nxa ngabe seliphindile emuva emakhaya. Siyabonga kakhulu izophinda ibonane futhi le date lena asiyekeleni uyenza every 7 years. Every year futhi siyibheke ngoba futhi sibakhumbuze lapho bakhalayo bathi akunasizwe akunankosi akuna zonke lezi zinto thina sizaziyo ukuthi sinazo bathi bona sinazo. Sibakhumbuze ukuthi sinazo mihla ngemihla nyaka ngomnyaka. Asibonga sithi bayede. Siyabonga. Amantungwa evele ngesiphaqa